Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu a cheu voin hi March ni som ni le pakhat ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk theu a cheu voin chamalam panga khan US le UK nanin trom Diego Garcia military base chu Iranin missile strike mangin abaile ta chiam maya US chuan Iran Kirk Island chu engtiklai point US in ala thaini ti an puang zui ve buka Kirk Island laturin US chuan military troops te ground na atirlu donani ti soi atam taviau bok NATO member ramten US le Israel tranpuya nekin Middle East an chuasan tangwa ngwa maya hetiang kara hian Ukraine indona le Iran indona chungchanga Putina'n US aron kherlet vetangat ngat maya Iran indona hian inrol na chu alo nei ngai mai tornale harsan tam tak antona kara Iran le asangoi zon puiten hnehna thu hanpuang tadem demaya heti rol hian khovel puma pak le jinmi ten antlo thin mun ta chu ahim lowa bei antumani ti anpuang bok chawrawe kan thai tran mek tong chu tina kalain Iran supreme leader thar mostaba khamanai chuan US Israel le anthurol puiram te natakin aron vaubok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole nizan dar som le minute som livela the new york post in report an pek danin Iran chuan khovel puma tourist site te target turin vaukhan na hanti choka US sa nipui chol hun hain trandon meka chutianga mipui ten chol manga hun an man trandon mek laya hetiang vaukhan na Iranin aron ti chuakhi US tan ngai tha chi hanilo top pane Iran hian helpol le firfiak pol chi sang tam tak anlam trang hanaya anral thuam ten US leilung te ka phak lo ma sela firfiak pol te chet na hlom tak US a hian an thlentir thei ani ti chuan Iran state television kaltlangin Iran sipai thupuang tu General Abol Fazal Sekharchi chuan khovelin angai mole firfiak a chet nang tlukhiala han ngai he vaukhan na hi aron ti chuaka jinmi te tana munnuam tak le lar tak ta chu tuna tang chuan Tehran melma te tan ahim to don lowani ti atiama Iran General Abol Fazal Sekharchi hian tuna tang hian indona din mun te thlir chung zelin hun tiam chin pom lovin khovel mun tranga pak te intil himnam hun tele khwaljin ten antlo mun lian deu te po tiamin Iran lakah hian khoi mun ma ahim lowani ti khovel hi kantriat tirani hati he vaukhan hian a huam chin azaw viawa khovel mun tin mai a huam tir deuh vek maya The New York Times chuan Iranin an target turle poi khoi na an thlen tirna mun tur ta hi chiang takin aming soilan na han nei lowa chuwangin America mai baka khovel mun sanga khwaljin tele nipui chol manga inti hlimna muna kalthin jong te tan ahim lowani hanti Reuters le Agence France Press ten report an pek chunjom dan chuan America rampuma mipui tam tak ten nipui chol hi an mangtran meka chutiang kara chuan Middle East pialam pang thlenga Tehran in vaukhan na ati chuatang hian firfia ka chet na lowam thei manga an melma te vaukhana vauthaina tur pressure tactic chu remchang takin Iran hian an kalpui meka chutiang chuan an control thei thi chilpol tele firfiak pol te chet na lom tak chu athlengang ti lauthon na hei hian asiam na sahleni hanti karthum kalta February nisomni pariata indona tran ani nuatang khan US Department of Homeland Security le FBI ta chuan hetianga ramchunga firfiak ka chet na hi athleng theiani ti khrein mipui wantlang ta hnehna hayala ta anomani ti hi anlo puang to ni hanti engponi se Persian Gulf vela indona chu boruak aso sang hletowa Strait of Hormuz hongle tura norna konga NATO member ramtele US thurol puiram ta chu ronin rol tura President Donald Trump an asom na chungchanga NATO Secretary General Margaret chuan in ron khom na le in biak na kalpui mekani ti soima sela tranpui hekin NATO chuan Middle East an mission poimo tak atanga in nudo na an kalpui tran tameka nizan darko vela The Times of Israel in report an pek jan chuan North Atlantic Treaty Organization NATO Iraq mission chu ti toplai lo kania he mission atana NATO sipai Iraq omjong ta chu Middle East atangin Europa thierlu vek ani toni ti anpuanga heibaka hian NATO chuan Iraq Security Force ta chu indona hian inrolo turin an hriat tira thuron an peni ti an soitel bok ani ti chuan Iraq NATO mission kalai mek chu
Middle East le Iraq ramchunga tang nilawin Joint Force Command Naples satangin kalpui chunzom ri ani donani ti anpuang telbok ane I-24 chuan NATO member ram te hian an sipai te sahim na zongin Middle East an chua sana an rausan mek ani tin han reporta ti chuan ni jan vek khan Middle East sa buaina a chua mek lai hian Poland chuan Iraq atangin an sipai te an son chuak ti Defense Minister chuan apuang ani hantia Polish Defense Minister hian asoidan chuan Middle East biala ven himna din mun achiat zelwangin operational condition tele laom lo thleng thai te clearlet na review meeting kan nei zon huwa Polish military contingent chu Iraq atanga son chua tura thutlung na siam ani hati The Times of Israel chuan Poland sarkar hian an sipai zongjong te Iraq atangin lak chu vek kan tuma Iraq NATO missiona omtepo amain lak chu an lo ni towa Iranin Middle East sa baipuya thak na chu azwal chhozel nia Polish Defense Ministry an hriat awangin an sipai zongjong la chuak vek turin thutluk na an siam ta ni hanti US President Donald Trump thinrim maron ang chuaka NATO trangrol pol te hi mian ni tin aron sei chuak ta miam mai hani Trump chuan US te lo chuan NATO hi hlom na engma nei lo paper tai garani hatia Iran nuclear power ti top tura beipui thak na hian antel dulawa tuna chuan indona kan sipai ten ne na an changmek towa an tan hlom na tlem te chau aum towa lo thailowin oil man sang tak an pek angai ta ka wangin an phun noya Massachusetts chung chuan Strait of Hormuz honlena tura hian min puidu chuang lawa oil man san chan pakhat chawama Strait of Hormuz sa harsan na wang hi ania sipai ta tan chutiang then fai chu kongol sam tak ania rislem te chawnen an tan thilti ol same mema mase a thak takin thilantia NATO trangrol pol te hi mian ni hean thilti hi keini point kan hrerengang hati heti rol hian US le British hi intrian hai vai ber ania in tren tak tak lei thei po an chialo buka NATO in hetiang move akal pui mek lai hian The Times of Israel chuan nizan darsom pani arik madeu khat khan Iran missile mun pui tele Iran in dolong te beina tan US chuan British base te amang thaidona British chuan hei hi RMT sakani tin han puangta hani Britain atangin US sian Strait of Hormuz le achevel te Irana te beipui thakna kalpui don chuan mun rem chang le trangkai tak ani dona Tichon Britain chuan an sipai mun pui Britain ramchunga mi ta chu US in Strait of Hormuz sa Iran in dolong te abeina tan le Iran missile mun pui te beina tana ahman RMT saktani tin han puanga British Prime Minister Office 10 Downing Street atangin thuchua anron siama US in UK based ta chu hebiala collective self defense sa anman thaina tura in remna an siama hian missile mun te ti chiat nan le US Defensive Operation le Strait of Hormuz sa Iran in dolong te beina tan man hi remti saktel ania in remna chuan chu ahuam vekani hanti Iran in dona borok sang takara hian Russia ming haron langjing taviau maya nimin lama khan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ta chuan US F-35 fighter jet chu air defense system mangin ankap phuni ti anpuanga The Times of Israel chuan hemi chungchanga hian US F-35 fighter jet hi US base khoimun bernge ti soichuang lowin Middle East sa US base sa emergency landing anti man mo takin trumtirani hantia mase US chuan hemi chungchanga hian chiangkwang takin thuchua an nei lowa tichuan voin lama hian Defense Express in report an pek dan chuan hethil thleng chungchang le evidence satana IRGC 10 video footage an ron ti chua hian 5th generation American F-35 fighter jet chu Iran air defense system 10 ankap thayani ti anem ngeta Iran hian US F-35 fighter jet anloka hian chiat na athen ngeyani ti po achianga mase fighter jet ro chu control chunzom thei ania athok chunzom zelani hanti Iran Islamic Revolutionary Guard Corps 10 US F-35 fighter jet anloka fu chungchanga hian video footage zirchiana tangchuan mun him lampanin athok chunzoma him takin emergency landing chu Middle East sa US base khoimuna beremo anayani ti chu achiangani hantia an report zeldan chuan US fighter jet hi Iran air defense system atangin uluk takin lowen zui ania IRGC 10 thermal image video anti chuatanga halandan chuan fighter jet hi Iran interceptor missile chuan awafu ngeya apuakta tichuan US F-35 fighter jet a hian fuel leak omani ti alang zui boka hei hi indona tran ani tanga Iran in US fighter jet aka fu voi khatna hania
มาเซฮิรันอิน air defense system อันในอันปวนจาร์จินจังจวน fifth generation fighter jet เตฮีall sam tak chuan ka fu thei an lawa western media te chuan rat type air defense system Iran hian anaya chu Russia ku chuak BUK le BUK True M system ang dawin upgrade ania sevom khordat variant tia soi ania mase hetianga air defense system upgrade natan hian Russia in an technology tam tak Iran hnehna hian an rol ru kani tin an puwa Moscow chuan hepu na hi an nolani ti an pongjing hala western military expert te chuan Russia hian atan puinge ani tin an pu na hi an nem het chunjom mane hetiang kara hian Iran in dona Russia hian in rol na thuk tak anei mek toni ti achiang tatil tiala Russian President Vladimir Putin chuan US hnehna offer pakhat aron chhop chuak ta he thil hi kan chanchin thar kal to lampanga po kan ron soilan to Iran hian an beitur te dik taka han target theina turin Russia chuan Iran tan intelligence sharing tam tak ape chuakani ti kanron soitowa haiwang hian Middle East mun tranga an target turtele Israel han target turte chu dik takin antin zone thaya mase air defense system thatak tak man ani wangin Iran missile le drone tamjok chu lodan cha ani mai chau ani tichon Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine hnehna US in intelligence sharing hi ati topani chuan Iran hnehna intelligence sharing kan kalpui mek hi kan ti top veang tin offer asiam sakta hetianga Moscow rodnang chi hi quid pro quo antimaya Kremlin chuan Iran nen intelligence information hi kan in share tona Middle East US sipaite mun male anthil nei te dik taka target ani theina turin intelligence sharing hi kalpuyania Washington in Ukraine hnehna Russia chungchanga tranpuina chihrang le intelligence sharing te ati topani chuan keini point kan ti top veang ati Azias le politico chuan Russia rotna hi US chuan anholani tin han soi vevea karma salam pangatang khan hetianga intelligence sharing te ti top ton veve tur hian Russia hian alo boipui tandai to hani report tranga halandan chuan karma sa Mia in mu khomna meeting poimo tak mai hanaina Russia ayo palai Kirill Dmitriev chuan US ayo palai Steve Witkoff le Jared Kushner tenhena hemi chungchang hi halo khil to boka mase hemi chungchang hi White House chuan uluk taka han ngai ton huwa Iran in dona Kremlin in rolna thuk tak alo nai chu US chuan adu lowin tha ati lo hlea chuti rol chuan President Trump chuan Russian President Vladimir Putin hnehna herot na an siam hi America chuan anholani ti ashriat tirani hanti hetianga boruak om chhovel mek lai hian US lampang chuan Irana ground troops te tirlu chungchang hi soiri kan nei jing taviau maya nizan zanlai pelnu khan The Guardian in report an pek dan chuan President Donald Trump chuan US amphibious assault ship pathum dangte Middle East tirlu bel aramtini ti apuanga US chuan Iran tana munpoi mole tangkai bertajingami Kirk Island chu ground troops te luchil tira Iran in Strait of Hormuz ahon malo chuan luazui chungchang hi an ngai to mekani ti asoya chutiang chuan US hian atilowani vek chuan Kirk Island hi Iran point atlo po thaimi lo na turin blockade siam mai athangem ti ngai to mekani ti asoi lang boka hetianga malakna tan hian US Marine troops sangni zanga vel tirchok turin remti na apetoni ti asoi lang bok ane President Trump chuan indonati topna tur chungchanga hian rodna then khatte halowom towa Iran nena in ka hai thutlung siam chungchanga ram then khatten rotna an siam chu anholani ti asoya hei hi ramdang te lowin rolna turani lawa Washington in thutluk na asiam turani hati The Times of Israel chuan hemi chungchanga nizan lama han report dan chuan United States sipai ta chuan Middle East Marine le Sailor tam tak anon tirbel meka heng te hian Middle East an lo la thleng lawa heti lai hian US chuan indolong dang le sipai dang te tirbel turin thutluk na hasiam lea indona hian USS Boxer po aron in roldon ni na hriata USS Boxer hian Marine Expeditionary Unit te anchuang tel trok boka United States tuipui kam khothlang lampanga tangin Middle East panin anon chuak toni tin an report bok ane indona kalpui dan hi ahlom tial don ni na hriata media sang ten han report ang hian indona kalpui chunjom zelani chuan US sipai te tan po risk asang le to dona Asian report an pek dan chuan Kirk Island latur hian leilam pangatanga operation le vanlam pangatanga airstrike mangin
beipui thak na lian tham tak kalpui turin President Trump le White House advisor ta chuan ngai tuana anseng meka ti chuan Strait of Hormuz hongle tura beipui thak na US in akalpui mek tanen in zomin US aircraft carrier strike group pathum tanen trangkopa Iranin oil an thon chua zongjong atanga za som ko vel chat omna mun Kirk Island latur hian beipui thak na lian tham tak mai nei turin US chuan in buat saina hakalpui mek bokani hanti White House Principal Deputy Press Secretary Anna Kelly chuan Media 10 Asia sin report an nei chungchanga zonan zofia chu United States military chuan engtiklai poing Kirk Island hi rangtaka lafel ngal turin in buat saina hankalpui vek toa President Trump hian order apek chho huna chu thil chu antizui mai donani hati heibaka hian White House Principal Deputy Press Secretary Anna Kelly chuan Kirk Island lakna turatan hian ruam hana tam tak planning process kim chang tak chu peifel vek ani towa firfiak sarkar laka engti hoizong pwa malakna turatan hian kanin peitowa kanin peireng bokdonani hati heti lai hian President Trump chuan tukin jingdar nile minute somli pathuma khan truth sociala thuthar haron neilea thuthar dangnena in kaltak main in dauti topna lampang hoi haron soilang vele thunga Iran terrorist rorel na zananen Middle East sa sipai lama kan malak na ropui tak tak te ti top kan ngai to mek lai hian kan thil tum te len chho hun chu anai to hleni chung kan thil tum jinga chuan pakhatna Iranian missile theina le chakna te missile ka chuana launcher te le chung nena in zom thil dang jong jong ti niam vek ania panhina chuan Iran ram defense industrial base ti chia tania pathumna chuan an navy le air force te nuai bawa anti-aircraft weapon an nei sang te nuai bo sak ani boka palina Iran hian nuclear ral thuam amhan hi engtika ma remti sak ani ngai don lawa chutiang ti theitur din muna anom vele US in rangtak le chaktaka achan theina tura Middle East kan din mun thataka so nge kan tum don ani pangana chuan Middle East kan thurol puiram te Israel te Saudi Arabia te Qatar te United Arab Emirates te Bahrain te Kuwait le ramdang te po huamin ven himna sang ber manga hum hal hi kanthil tum poimo tak ani bokani hati ti chuan President Trump chuan Middle East hian wind down kan ngai tu meka kan chipai te chetvel na activity krang chu ti niam rotna aw mekani hati Israel media diharet chuan President Donald Trump thusai hi amaluka Israelin thuchua alo siam tonen chuan thuin person tak ania Israel chuan Irana hian regime change sathlen malo chuan beipui thak na hi kalpui chun zom atul dona chumi tan chuan kar hi khat mai ni lovin thakhat po alangai mai thaini ti an puanga in dotan ma tang towa President Donald Trump an alo soilan fo thin regime change chu US thil tumle war gola hian President Trump chuan aron soilang tel tamia lowani hantibok Indona Israel le US thil tumte ain persona adanglam mekani ti nimin pialama khan kanron report towa hemi chungchanga hian US le Israel chuan indorna annei mek bokwani hetiang kara hian Iran chuan thukhau tak tak mai haron chak chok zui ta jela Nizan Khan Persian New Year ani khatna pualin Iran Supreme Leader Thar Mostaba Khamenei chuan Nowruz statement aron ti chuaka Nowruz lo thengle kumthar tran ani wang hian Iran namro pui tak te kalom pui chawa kumin hi heti hian aming ka bua National Unity le National Security manga kanram sumle pai din mun ven him kum mani dona khrekna tam takara po sumle pai lampanga kan din chuana tur chu kan focus ber ani dona chungrilin pum khatna le muan na mangin chakna kan nei dona ni hati Mustaba Khamenei hian Iran melma te chu kan heta ni hatia anthil chut dan diglo takawangin United States le Zionist sarkar chuan min beya mase kanram hian chana chak tak le na tak thutluk na dang siam tir thaitu tur khop kan pe ni hati minnek na nasatak kara Iran mi puita chuan an tuara do thai takin an nga ka chu chuan chelna le in pum khatna halan tirani he in pum khatna hi melma jong jong nena kong kharani kan melma ten min norna le in dona le in vauna te wang hian Iran hi ati chaklo don lo ti an thria tanga ya roman na diklo le thutluk na diklo engpo wanga beikan to na chu dik takin chan le tani zel donani hatia heibaka hian Turkey le Omana Iran missile le drone te ankalani ti report chu Mostaba Khamenei hian Iranin inrolna nei lo zia asoya Turkey le Omana beipui thlakna hian kanin rol ti hi kan hiala kan hnolani heng country an rampani te a hian beipui thlakna hi Iran emo
kan thurwal pui resistance force tu main in rol na an nei lo ani hati ti chuan tu na hian kan melma te laka hnehna kan changa in pum khat na rin na le dodal na nen Iran ram hian chak takin konga zozel dona hnehna chu nget taka ding te tan chawani hati heti la hian Reuters chuan in do tran ani tanga hawai khatna tan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Guard Force Commander Ismail Ghani chuan ziakin thuchua dengkhong tak aron siam ve bokani hantia IRGC tele Guards Force anti te hi thilinang lo ania Guards Force si Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC noya special unit ania an boipui ber chu rampon lampanga operation vel ani chungjinga chuan Iran proxies kanti hote boipui tu ber po ani bok ani tichuan IRGC noya Guards Force Commander hotulu ber Ismail Ghani chuan Resistance Front ti thupui mangin thuchua aron siama Resistance Front ta fighter tele kan khroi tu te Islamic uma zom na le choi moina humhim tu ta chunga rem na le malsom na omro setin bularon tran phota Resistance Front ta chuan America le Zionist sarkar dona konga hian independent tak le mani du thua thutluk na siam ngein Iran humhim na tan hian kanron pen lu tani Resistance Front zongjong ta chuan operation thale ngong nei thatak tak mai kan naya he kong hi kan la zo chunjom zel donani kan melma te abikin danbo chetu America le no pangte thattu Zionist sarkar hian an thil tum an len chuak don lo resistance te in humhim na kulpui chuan kong thrang thranga kan chakna kan lan tir toni heng group thrang Hezbollah Lebanon mi te Hamas Gaza mi te Iraq le Syria te Yemen te militia thrang te po huam telvekin chakna ro pui tak kan lo lan tir toa ma se tun thlenga kan thil ti to te hi kan chan na then khat chau ania kan melma te maktia barakhai tu thilian tham tak alo la thleng zel don ani in beina mual harina thranga in pum khat na hi Islamic uma tan chakna haloni ta he kan in pum khat na hian kan melma te jinga hlona le buaina asiam me kani heng group thrang ten jihadi manga main lak na hian Islam tan choi moina hathlena thop tu ta jinga beiseina asiam sak bokani chuti rol chuan melma te laka hlona te makti na te gi aina nasatak te asiam sak mek bokani ti chuan he kong kan zo mek hi Islamic Revolution hunlaya kan khroi tu tele in kai khroi na dan siam zongjong te khan tun thleng hian min la kai khroi chunjom zela Resistance Front hian an ha tho theina ati zawanga amison po achun zom zel donani ti chuan hnehna chan na chu melma te dodal na konga nget taka lowom te ta hania rin na te in pum khat na le tumru na nen chu kong chu zo chun zom zel ula kan melma tele min beitu te hian kan chakna an chu diklawa chungril taka kan chakna in phum chu an hu mayani chu wangin an thil ti sual poi taka wang hian in chirin an la kun ngei donani hati masen vopung le anin khrousakang ngot thi chu hani bik chialo wina hriata The Times of Israel chuan voin chanu darnia report an pek danin Iran President Masoud Pezeshkian chuan Muslim ramzongjong te chu in pum khata trangrol turin akowani hantia President Masoud Pezeshkian hian kan thenom ramtene na in ngir ngona le in ti thiam lo na nei lo tur hian engin nial na ma kan nei lowa Islamic world te in thendarna hian lokna mutur chu Israel chau awmani hatia chu wangin he boina hian Islamic State zongjong te trangruala kan melma telaka dingchok turin kasom cheuni hati